Leikiang Thor, Ray Makeup the Ajawi Kamadaya Pauping. MLA Keishing Mashumli Cabinet Minister Ngapam Mihaira. Riot League Session Kakane Aya Ukrul FC with Derf Crown Langdang Di Hopok Haira. Silent Kuli International Asian Academy Akasho Mihaira. Ajo the Tangkhul Express Vipau Chanmi Keishing Iwiana Nganangrum sir. MLA Keishing Mashumli Cabinet Minister Ngapam Mihaira. CMP ran a Gatan BJP Shorkarwi Ministry expands Hada Aya Ministers Tharuk State Cabinet Likapang Haira. Aya Wijina Manipur Shorkarwi Ministerial Bird Pay Haira. Aya Kapang Kahai Cabinet Minister Pingji NBF with Keishing Mashum Zangda Katei Pangajia BJP with Serna. Minister Bingjina Otpom with Wingshit Kami Raj Pavan Likwikada Dui Kami Otsinji Manipur Governor Laganes and the Yangsang Mia. Jingai Assembly Constituency with MLA Vashum Makaning Ministers Panga Bingjia. Deknobal Assembly Constituency with Led Bauhau Kip Ahi Riddle Minister Sasabapama. Nambol Assembly Constituency with DH Basanda Singh. Basandahi IBS officer Lasagasana Kala former Union Minister Chauba Singh with Naumayarana. Cabinet Bird Samkapang Akana. Gonthausam Assembly Constituency with Dr. Sabam Rajan Singh. Kurai Assembly Constituency with El Susindro Meitei. Kala Segmai Assembly Constituency with Dingo Singh Atumbing Hina. Manipur Shorkar Li Ara NPF with ministers Kadi Lately. Katay ministers Thara BJP winner. Rida Kapangsang Haikasa Cabinet Ministers being PJP with Dongnam Biswajit Singh, Yumnam Kemchan Singh, Govindas Gonthausam, Nemcha Kipchand, Gala NPF with Awangbo Newmai Hibing Hina. Baunar Kahang Thaka, Jeff Minister NP Ran Singh, the Ministry expands Sangai Salala, Central Gatana being with Kamayang, Raipam Hauda, Ayaga Bangsang Tatargachigasada. BJP Organization Secretary Dr. Sampit Batra na Imphal Kuungli Central na Maya Kahai Minister Bingji Silsa Kahai envelope akali Kuungmiya dalahanga. G Mashungaka Ministry expand Gasaji Chief Minister na direct bang mazang manada hanga. Minister Kathar Bing doing shid kakui Rani Jili Union Minister of State for External Affairs Dr. R.K. Ranjan State BJP President A. Sharda Devi Dr. Sampit Batra, Rajya Sabha MP Leshamba Sanachauba, Cabinet Ministers being Chief Minister NP Ran Singh Zangda, DH Biswajit, Awangbo Newmai, Y. Kemchand, Govindas Gonthausam, Nemcha Kipchand, Kalashorkar officials being Mazangachia. Riot League Session Gakne Aya Ukrul FC with Derf Ground Langdang Li Hopok Haira. Ngahanji we Hokapok Rani Li India we Jumetui Kichi Football League Indian Super League Ling Ryoda Kale Tangkhul Yarsho Katum Horimibam Riva Ungayam Muirang Kala Chanso Horam Ashikatum Li Felicitate Samia Horimibam Riva na Kerala Blaster FC Li Zangtale Ungayam Muirang na Bengaluru FC Kala Chanso Horam na Mumbai City FC Li Zangda Kalena Riot League Session Kaknejili Hili Club Taruk na Sharuk Hidale. League Chiwi Kangaryo now Bingji Zingkum Tumrada Katum Aina Atung Bingna. Riot Kachi hit Rai Kayuili Kahangna. League Kiwi Kamadaya Karinva, Varena Mikahai Itumwi Pasali, Thirda Pasapada, Makangda Oktui Kawai, we upon Kamikasana da Hanga. Riot League Chili Pastor Bing, Shorkar Od Kasana Bing, Entrepreneur Bing, Kala Veteran Footballer Bing Nagaryo Midale. Ngahanji Langdang we acting headman Ramrak Zimik na kick off Samia, Galat Langdang Baptist Church with Pastor Reverend Ramyoting Pungshok na Ranye Jilit Seha Sasangmiya. Riot League Session Gakani Aya we Kangaryo Li Silui Ung FC Li Raihau FC na Langkai Kani Matai, Suicide FC Li Shimrishang FC na Langai Kani Matai da Yuihau, Galat Rijumhau FC Li Langtui FC na Langai Taruk Aina Yuihau. Silent Kuli International Asian Academy Akasho Haira. Worship Asian Ministry with Azingli Shomida CPSC syllabus Chijina.
Kachamnau bingli dam khuing asa khawai aman suida milaga maranau bingli full scholarship mi khawai khangaran sa da legi hi Asian Ministry HN India with Director Reverend Tweeting Ashim Reina Hanga. He will mission azingli worship hi HN with Earthbag Technology aina semki kachina. Rwanda with Engineer Gala Buster Samuel HN the kahang HN Affordable Human Resource hi na ngate hang kahai cement mari mazang la shimsak Earthbag Technology aga sempok haira. Shim hi imaramli bailak aina sampang da khalai audio bing shichinda shim gasali aman jungda matala saki kachina. Shim hi Asian International Academy li remake up da sempok haira. Crown level li lungkui hamda gazing karo tharan darumang rungkawai lungkui adungli barbed wires layer khani aina zat adungli polypropylene pack li ngalei thaisangda hamsang laga semki kachina. Shimsak chili ngalei mashijin papa bai mana masem rang laga ngalei ji desa laga semki kachina da hanga. Ngalungkui ngalei kala barbed wire li shijinda kasa shimhi nainuli laga ningrara kasi kasa matalak aina echa samiya kala zinghamli expose murder masaka zingkum kasangka zatshaba gachi hi hanga. HN President Dr. Walter Lilo na kahang itum na filter makasada rumang akha itum ipasana filter nga sauki kachina. Itum na mangdak later hi matinglala bacteria aku filter masala kamang kachungka lehauda arishangli gazat ngahada kalay kachungna darwi maram aina kashok na kachi hi hangda daru hi filter salaka kamang tharan gazat wi aina kanra mating safe sara chimang maningla electric aina kapum dargar masatu da hi gadhawi amanla safe sara kachi hi hanga. Hi wi filter hi Rwanda aina ukanda li chungmai tui da shijin hauda hi wi kapa kachungna theikhui haira kachi hi hanga. Government of the People's Republic of Naklim we Adokilon Circle Chief Negotiator Lasada Kalaya DH Muivana Pasamaring Pa Adamli Pakta Pakavai Kangachon Kakatom Kala Legacy Migahai Saiko Really Muiva Wishum Kuraningashi Pongshok Haira. Where we look commission kami Aina Avakra Muiva Pasapa Haira Kala Arila Awivang Seha Kasami Jingfudu that Shimkurjina Kapishoka. DH Muiva we brave Bakahau Muiva aina Muiva which naungra Shimkur Zangda na Maramji press release Mishokta NSCN GPRN Lila Ningashi Pongshoka. Shimkurjina Christian Institute of Health Sciences and Research Dimapur, Nagaland State Government charges prayer groups being long now being Shimkur Taisa Kala mi avavana muiva wivang seha sakala otsak aina khangachon kakadom chithei kahai jitning shishi haya kachi hi pongshok nautun with harada kakathuma General Assembly rakra darik makuda tishathang lanjin saira kazibji kamchong headquarter down hall awan dangli rungra mathor pungthara mai khali haupogra da leidale kazibji unity is strength hina tuikhui sa da hunpun hetman sa kasa HA hauringam na chair sami gida lately. Assembly session li title Naudun Mingpo History Research Committee Report Gumpai Gazip 2023 Gala Election Tuipong Ping hi agenda sa da sanghai dale. Gazip jili Naudun mi pungvu gathar la kapang sangra da leya. Pungshok Naudun mi pu sai ko na mashoi la razang milu gchi hi saklak ay nang hot da leida Pungshok Nautun with Chairman Kala Secretary na Chishat Miya. Hill Areas Committee with Chairman Nungba SC with MLA Dingang Nung Kangmay na Ayan None District Headquarters with Kashokazang Wayang Sanghaira. Abom chili Regazang ot mga singkaka mga kawa maramli HSC Chairman China Wakyang Gasana da Hanga. MLA Dingang Nung Kangmay na Inspection Kawajili None with Additional Deputy Commissioner S. Kapudang None with SP, additional SP, district level officers being, subdivisional officers being so via the hanga. Manipur Assembly election li matada kashok thekhui the National People's Party na ara Nagaland li mai khia sampang khawai rindale. Ariri va NPP na alungli od sadale party chui poll related od rakra B dadraha atom wi aina thepok hawra the NPP Nagaland State President Andrew Ahodo Sema na New Indian Express li hanga.
Center na Nagaland li paisa hiya ka heisang hailala basic public infrastructure wa watfu da legachi hi hangda ariba riyari na kasai na ka pamda khalei mana ka athum na NPP li chihan ka bai thei da leida sema na hangsanga Manipur li NPP na Congress ling han khuida khamatai opposition party nga saira kala Nagaland li la elections saki ki wi ot hau phok da NPP na la khangran sa phok haira CM ni firio na hangra gahai khangachei khwirara da Nagaland region now bing na kahon jingkum mak ka gi chi ura da sema na hangsanga kala election wi wang chihan ka pai ot ka sa now bing NPP na sem khwiphok haira da party wi ka thana china hanga Tripurali Rail Strongfu we ought Singada Kalebing we Kashok Zang Union Minister of State for Railways Rausa Badil Danve na Ungyang Gida lately. Minister Danve na Rakra Darik Makutang Ungzangfu State Jilikatumdang Umbamra da Laya. Chief Minister Biplab Kumar Dap Kala North East Frontier Railway with officials being Zanglaga projects being we Maramtli Danve na Sanrumra da lately. Union Minister Jina Sabrum Railway Station Kala Nisjindabur Railway Yard we ought Sada Kalejilya Unyangra. Minister Jina Akardala Akaura Railway Project we ought Manga Kavar report la Unkwira Chia. Manipur's Gats Dalan Session Karedi Hanjabam Lali Sharma and Naram Kritika Devi na Kayui Sampanghaira. Kakaneli Chanpui Kamai Kalagatumali shall go down Zangda Atum na Maikia Sampanghaira. Grand finale jili top 11 way na kapanga kuina. Hanjabam Lali Sharma na Naram Kritika Devi na dance kathem way na kayui sam kapangda. Janbui kamay kala shall go down kanijina la sagathe way na maikia sam kapangna. Manipur's God's Talent we grand finale Aya Jawaharlal Nehru Dance Academy Imphal Sada ngahanjili kayui chi yari we bought akum Tangkhul zang gala mashun makhui yang me bing na theiga khui athishurda kapanga khuina Session Kare Manipur's God Talent kayui yali savan lupa lak aka kakhaneli lupa thinghang phanga kala gagathumali thingmakuda mi haira Honorable D.H. Biswajit Singh Power Agriculture Employment Science and Technology na Manipur God's Talent Session Kare Jiwi Baso Wasami Kala Thangjam Wangke SCMLA Arun Kumar na Functional President Samia. Higada reality show Rungda Kalehi Manipur State Wivang Kapa Akanada Arun Kumar na Hanga. Gala Achu Wiena Madang Haila Hili Chukmai Lila Sharukwida Manipur Wikathem Kaya Oktui Washungda Teng Saksa Gachila MLA Jina Hangsanga. Reality show Jili Kagadom Chiteda IGAR South Lieutenant Galanel Vikram Bira Lavazanga. Manipur's God's Talent Session Kari Jili Tangkhul Meide Lag Sa Paula Kahai Thang Maiso Shinglai Chan Shim Makunga Gala Udam Atumbingla Vazanga. So Dangaya Dadar Budujeri Jalukya Express Rail Gari Madunga Station promptly accident shocked Chiwi Bokis Goj Katum Rai Shok Hawa. Accident Kashok Chi Rail Gari Kate Akala Direct Chili Zatsada Kaniji Kangatakli Sakazana. Railway officials na Gahang Red Signal Milala Gadgad Express na Mangasam la station Wena Zatui Gahaina. Official Bingjin Hangda Chigada Chili signal burst at danger SBAD Hoya. Gadgad Express Jina Dadar Budujeri Express li Wakangatakna. Drains at Pok the Tersa speed Mamar Samada Kangatak Chiz Zakshilak Aina Makashop Najia. Kala Mahailak Aina Mila Masazamana. Kala Shajuwi High Level Inquiry Committee la Semhaira the senior railway official na hanga. Accident in overhead wires la Zathauda local lane outstation train services la Sheikwood Hawa. Accident Juwang Aina Shongfu Kasanka Zadgikachi Rail Gari Taraga the cancel Sahawa Gala trains Kadela Atang Hawa. Achawan Tarik Taradang Ram Nawami Kamayontli Abum Kaikali Communal Violence Kashok Maramli BM Modi na Kitwika Makahang Wivang Opposition Political Parties Tharada Katumna Maringapa Pongshok Haira. Congress President Sonia Gandhi, NCP Chief Sarat Bawar, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Tamil Nadu Aina Jharkhand CM MK Stalin Aina Hamed Soren Atumna Concern Kali Pongshokli Kahang
Thanda Khalei Shorkar Hina Kashakaza, Shanwai Jonwai, Therma, Panit Panau, Higatawi Tuipong Aina, Yari Li Ngakai Kangarok Hira Kawai Sadalei Kachihi, Hanga. Kangamur Kangashau Shok, Yangashili Dui Matui Kahai Hikatahi, Hikatali Prime Minister na Kikaka, Makashokchi nga Klaka the opposition Gatana Bingjina Hanga. Ram Navani Kamayonli Communal Violence Kashokchi, Kachikata Kaika Nakasat Sangda, Shokangasak Nagachi claim Kasala Layer. Kala Shorkar Gatana PM na Maram Chili Kika Makahangchi private armed mobs being the official patronage enjoy Sada Legachi Hichitaya the opposition Tarada Katumwi joint statement Mishoka. Ngalehi we meeping cycle and Chingri Aina Lake Vai Sasa Gachi Hangda Yari Alumni a Gai Kang Rock Mukaja Shok Vai Sada Kale Atumwi Ningrin Muungshung Saksa the opposition party Tarada Katumwi Akoka being the joint appeal Mishoka. Russia na give Aina Western Ukraine li Adagasa Hopokli Haira. Kharkiv Vakla Russian missile Rada the Ayami Akati Sang Haira. Tarada Chishat Sadzi Haira the Chui governor Nahanga. Give bomb nila Russia we airstrike Karabao Sampanga. Russian forces na siv oil refinery lila darket sada may merlak ay na Chui Kashok Bao Sampanga. Refinery li Karinji na Kare Maning Mana Kachi Hangda Russians na Ukraine to local emergency service Gupmi Kavai Kasana da Ukraine na Hanga. Aya we feel refinery Chili Tauru Mahai Samana Ka Tauru Aneng Zangasachi na May Chui Kashok na Chia. Rai Kangasungmi Kangachon Kagatom Mikapai Mikavai Ukraine the NATO member Darkili Matalak ay nangashiklaka sadalay da Ukrainian diplomat na Hanga. Lakavak Russian we foreign ministry na British Shorkar members ay na politicians Taragada li Ben Sahira. British Prime Minister Boris Johnson, Foreign Secretary Liz Truss, Defense Secretary Ben Wallace, Zangda Pridint we meet Harada Katumni Russian Ngalayli Marazang by Marachi Haira. Ben Gasaji Russia we dungli sanction kapar wivang na da Hanga. Latlushida Ajawi Kamataya Paubing. MLA Kushing Mashumli Cabinet Minister Ngapami Haira. Riot League session Kakane Aya Ukrul FC with Derf Crown Langdang Di Hopok Haira. Silent Kuli International Asian Academy Akashomi Haira. Ajawi Pau Hien ng Chang Haira Nakui Kahai na Tumsai Ko Relic Kamahaya Easter Nasasiranu.